bebere asa manumpang matang amatan na mertua di bata di buwan ng iyo. Asa di pasarap ko matukupunan ng punami panagana. Ko parang nabisok na patas manroha na ulutujuro na ulupanyuroho sila pasmasuo sila pangarasa. Asa perhatahan na bibiri pagpustahan ko nabisok ang taon punahana jarain matang puratortora. Atau asa dohon naman si tua-tua asa sahur tu dorang sahur tu dorang mama sama
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.